kandi ubwo ngubwo nimba bazanye amakare mu ntambara abandi bagiye kwegura intwaro za kirimbuzi ngo birwaneho. Nimba Iran yerekanye ubushobozi bwayo imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikabura ikikora, Amerika bikayicanga, biraza kurangira bateruye kirimbuzi nk'uko babigenje muri Japan kugira ngo barangize Iran. Mbaza ngo bigenze gute? Iran yakajije ibitero ku nshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, misile, drone byatatse ibihugu bitandukanye muri kara karere, bati olingate muzange cyangwa se muzemere niba mukomeje kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo biraza kuba amahoro, ntabwo biraza kubagwa amahoro, ahubwo muraza kubura byose, muraza kwisanga mu muriro ukomeye cyane uri kubakira kandi ukomeje kuba mubi cyane udahagarikwa. Muzatubona neza, muzabona abo turi bo. Nuko Iran yari yabivuze mbere bakabyita ibikino, burya Iran ko kirakomeje. Ibikoze byo ni ikimenyetso kisobanutse neza cy'ubushobozi bwayo. Ndaje nkubwire kamwe ku kandi. Hanyuma abajenerali ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bagaragaje neza ko bari tayale kuzagaragaza neza cyane ko byange bikunde ibyo biyemeje biri kwanga. N'abajenerali ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakurikiranye intambara muri Asia bwo hagati, bamwe banafite ibyo bashinzwe muri CENTCOM, babonye uburyo Iran Rwanda bati twe dushaka gufata Hormuz, twashaka kugenzura Hormuz, ariko uko ibintu bimeze Hormuz tuvane y'amaso, Iran imeze gutya ntabwo izaza kutwemerera kugera ku ntego zacu, ahubwo nitureba nabi tuzahomba. Wa mugani wa muri office na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati ntabwo tuzakomeza gutakaza abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare muri Asia bwo hagati ngo turi kurwana intambara, ahubwo turabanyembaraga ngafite ubushobozi budasanzwe kandi bari kudutikura, ahubwo mureke tuyamanike twitayire ku neza, Iran tuyisigiye amahoro yayo HDMZ ntayo tuzabona. Niwo mushinga twagurukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wait, umushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakubwiye ko ari kirimbuzi, sibyo? Bakubwiye badashaka kugira ngo Iran tumwe intwaro za kirimbuzi byazabangamira Ukraine, byazabangamira Israel, byazabangamira muri Asia bwo hagati ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Asia bwo hagati. Baratubeshye. Ndakubwira umushinga wabo abanyamerika ubwo nibo babyivugiye. Hama usibye ibyo ngibyo ndakujyana na ruguru gatoya. Vladimir Vladimirovich Putin kibamba akoranye uburakari bukomeye cyane, avuze yuko ubu noneho agati gatambitswe. Ati amahitamo yonyine asigaye ni intambara. Ubu twavuga ngo karabaye rero. Mu buryo bweruye Bwana Vladimir Putin ateguje urugamba ruremereye, intambara ya nyayo, ibihugu z'Iburayi bibe tayari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibe tayari, ngo amahitamo ya nyuma ni urugamba. Ibyo kongera kuzana imitereto na Leta y'Uburusiya ngo urabona ngo nkweshwe ntabwo bizakunda. Olingate ubyange cyangwa se ubyemeye ngo Russia igiye kuza kubita Ukraine n'abambari bayo bose kumbanye. Leta zimwe z'Abasoviete zigushaka kongera kwiyubaka. This revolution era ni igihe gikomeye cya revolution kongera gushyira ubwami bw'Abasoviete. Bwana Vladimir Putin arimo kuvuga, ubushize yabivuze ngo ubutaka bwa rugacu bwose buzasubira ku buhande rwacu. Uyu munsi ejo nyuma y'umwaka 2015 tugomba kuzongera kubona Leta zimwe z'Abasoviete ubutaka bwacu bwose bugarutse. Usibye ibyo muri Odessa hariye muri Ukraine, Uburusiya bugaragaje neza ko ibyo buvuga budakina, bagaragaje neza umusaruro w'ibikoresho byabo, barimbura icyitwa ibikoresho bya Leta ya Ukraine mu ntambara seba. Bakoresheje imbaraga zabo missile, rocket, drone, bari bata ingabo za Ukraine, bari bata ububiko bwabo, bari bata ingendo zabo ku rwego rutangaje. Reka nze byose mbikubwire mbereye iruhande ibyabaye, nana kimwe dusize inyuma tumenye neza kujya mbere ngo nibiki. Jewe ndi Mungu wa Kamanzi, wowe Rwande, ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ubu igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo kizi neza ko igihugu cya Iran kizakora ibishoboka byose kugira ngo cyerekane imbaraga zacyo kandi kivane agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazi ko Iran izatuza izumva Amerika ije izanye ibikoresho bihambaye bagayamanika bikiri mu maguru mashya biteye byaba ibirenze, bazamara kubona Ayatollah Ali Khamenei bararijani bamaze gupfa, maze abasigaye bose bagatinya bati natwe tudapfa bakamanika amaboko.
ariko leta zimwe za Amerika itungwa no kubona Iran atari ko bigenze, ahubwo igaragaje umujinya n'imbaraga birenze ibyo yari ifite imbere. Batisi none abagabo hari ahantu bika imbaraga ndetse n'umujinya ku buryo ahubwo byikuba inshuro nyinshi ibihumbi kuruta mbere uko bizari bimeze. Nibyo biri kuba rero mu karere kose k'Uburasirazuba bwo hagati. Nk'ubu ibyamakuru ukuntu bitunguye buri umwe wese, n'umwe waruzi ko Iran gifite umujinya bungana gutya ku buryo hano ibihugu byose byo mu kigobe ntacyo yitayeho. Byagenze gute none? Iran yagabye igitero gikomeye cyane mu karere kubarwanya afatanije na Amerika ku mupaka wayo w'Iburengerazuba, mu gihe hakomeje kuba imvururu mu gihe nanone hari kunyura ibikorwa biremereye bya gisirikare muri karere cyane cyane mu Hormuz. Kandi ubuyobozi bushya bw'igisirikare cya Iran muri RGC mu gihe cy'intambara butangira gukora ibikorwa biremereye cyane bimeze nk'imiravyo. Iran yateye ibisasu byinshi bya misile ballistique na drones mu birindiro by'Abakurde bo mu ntara ya Erbil muri Iraq mu gitondo cyo kuri wa gatatu, nk'uko itangazamakuru ry'Abakurde bivuga. Bibasiriye abarwanyi bo mu isaka rya Kamala n'isaka ry'Abakurdistan Democratic Party of Iran KDPI. Umuyobozi wa Peshmerga yabwiye Rudolf k'ibitero zagabwe mu kibaya cya Alana, ariko ngo nta numwe wapfuye. Ingaruka z'igitero zarenze gusa icyari giteganijwe kuko ahaturitse harenze intego atwika n'ahandi. Rudolf yatangaje ko indege enye zitajya pilote zaguye mu ntara ya Erbil mu turere twa Saulin, Kolyafon ndetse na Heron. Indege ebyiri zitajya pilote zaguye hafi y'umudugudu wa Kolyafon, imwe yagonze Isarin, indi igwa ku musozi wa Boni Helal. Inkongi y'umuriro itwika ibyatsi. Ibitero bya crossborder cyangwa se byambukiranya imipaka cross borders bigaragaza umwuka mubi umaze nanone igihe kirekire ku mupaka wa Iran na Iraq, aho leta zimwe za Amerika zisanzwe zitera ingabo mu bitugu bano bakurde ngo bazatere Iran footprint bagende bava n'ubutegetsi bwa Iran bimike ubwabo. Tehran yakomeje gushinja imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Abakurde bo muri Iran harimo na Kamala cyangwa se KDPI yombi gukoresha ibirindiro biri mu gace ka Kurdistan ka Iraq gafite ubwigenge busesuye kugira ngo bagabe ibitero kuri Iran. Nuko iyi mitwe yabihakanye, Baghdad yakomeje kwamaganira kure ibikorwa nk'ibi bibangamira ubusugire bwa Iraq. Ibi bibaye mu gihe umuyobozi mukuru wa RGC Major General Ahmad Vahidi yijeje ingabo ko ziteguye gushyira mu bikorwa amabwiriza y'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei no gukorana imbaraga mu rwego rwo kongera ubushobozi bwo kurinda no gucunga umutekano wa Iran, mu butumwa bwo gushimira umuyobozi mukuru w'ingabo mushya Major General Abdullahi nk'umuyobozi wungirije w'ingabo Brigadier General Khaled Vahidi bashyize ku karubanda bavuze ko IRGC izakomeza kurwanya icyo bise ubwirasi bw'Abanyamerika n'Abazayoniste nk'intego yo kugira Iran ikomeye kandi ifite ubuhanga bukomeye. Umugaba w'ingabo za Iran Major General Ahmad Vahid, umugaba mukuru w'ingabo za Iran zigwana ku butaka yitwa General Hatam, yagarutse nanone kuri ubwo butumwa bw'ubumwe n'ubutumwa butandukanye bwo gushimira bakomeze gutanga. Abayobozi batandatu bashya bashyizweho barimo Vahidi, Abdullahi, Hiderali, Atami yavuze ko imikoranire myiza hagati y'ingabo za RGC izarushaho gushimangira ubushobozi bwa Iran mu by'umutekano, gukumira no kurinda umutekano by'igihe kirekire. Yasobanuye ko ishyirwaho ry'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei ari icyemezo gikomeye cyafashwe mu gihe gikomeye kandi kigaragaza icyizere cy'ubunararibonye bw'uyu mugaba n'ubushobozi bwe bwo kuyobora ingabo z'igihugu n'igihugu cyose muri rusange ngo akomeze bahangane n'ubutegetsi bwa Zioniste na leta z'ubumwe za Amerika, satani nkuru na satani ntoya. Ingabo zishinzwe impinduzamatwara za Kisilamu muri Iran zatangaje ko Washington yigeze kugira amato menshi y'intambara akikije ako karere, ariko nyuma y'intambara yiswe Ramadan War nta bwato na bumwe bw'Abanyamerika ngo busigaye mu kigobe cya Perse bw'intambara. Ubwato bwose bwagiye butareba inyuma. Umuvugizi wa IRGC Brigadier General Hussein Mwebi yavuze ko Washington yari ifite amato y'intambara arenga 100 mu kigobe cya Perse mu gihe cy'intambara Iran na ndetse n'amata y'intambara ngo 30 kugeza kuri 40 mu gihe cy'intambara bamaze iminsi barwana yatangiye ku 28 Gashyantare, na mbere yaho ngo hari amato menshi. Ibi byose ngo Amerika bikoraga izi neza ko igiye kwikiza Iran nk'uko byatangajwe na Bwana Mohebi, bikavuga ari cyamakuru Meya News.
umuvugizi wa RGC yagize ati inzira ya Iran mu gihe cy'intambara yimuriye ikiguzi cy'intambara ku ruhande ruhanganye natwe ariko Leta zimwe za Amerika nyuma ko bagerageje gukumira ingabo zacu ku butaka bwacu no mu mazi yacu babonye ishyano nyuma y'ibitero bya Amerika ku gasongero ka gaze ka Cyprus muri Iran n'ikigo cy'ingufu cya Laruya. Iran yagabye ibitero bidasanzwe, ibitero by'imbaraga za misile birebire kandi by'ubuhanga ku bikorwa remezo bifitanye isano na Leta zunze ubumwe za Amerika, Isirayeli n'inshuti zabo. Ibitero byatumye Washington igorwa gukomeza intambara ku muvuduko umwe. Ahiri akomeza agaragaza neza cyane ko Iran yagaragaje imbaraga zidasanzwe. Ati dufite imiyoboro y'ingufu ibihumbi n'amagana. Amagana y'imbaraga zacu yagaragariye neza Leta zunze ubumwe za Amerika, bituma ibyo Leta zunze ubumwe za Amerika itari yiteza ari byo bibabaho. Zabujwe n'ubushobozi bwa Iran. Twaciye intege internet yabo, twaciye intege ubushobozi bwabo bwo gutwara ibintu, kandi twaciye intege amato yabo yo mu mazi. Nkuko RGC ibivuze imaze iminsi ko kiyanganya na Leta zunze ubumwe za Amerika, kandi ngamata ajya kuri 20 ubu ngubu yoherejwe mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo ashyire mu bikorwa ingamba zo gukumira ingabo za amato ya Iran yinjira nyine cyangwa se ubwato bwinjira ku buyobozi bwa Iran, nayo ngashobora kuzagenda urusorongo. Ubukuru bwa Amerika muri kara karere bwavuze ko hari ikibazo gikomeye. Bati basare ba Amerika bahagaze neza, bareba ku nzira zose zishoboka, kandi ubwato bwacu bwa USS Ross DDG 71 bumeze neza. Ross ni umwe mu bwato bw'intambara burenga 20 bwa Amerika twohereje muri Asaza bwa hagati gushyigikira ibikorwa bya gisirikare, harimo no kubahiriza amategeko akomeye agenga imipaka ya Amerika mu mazi kuri Iran. Ku itariki 9 Kanama, CENTCOM yohereje ngamato 55 y'ubucuruzi afite ibirango kandi apakiye ibicuruzwa bya petrol. Kubw'ibyo ngo uburinzi cyangwa se ubwugarizi bwa Leta zimwe za Amerika bufite ubushobozi. Iran yanze kuva kwizima ku busabe bwa Amerika bwo kumira ngo cyangwa se bwo kwemera ko Amerika igenzura umuriro Hormuz, kandi Iran ikomeza kwangira Leta zimwe za Amerika gukomeza kumira ubwato bujya ku byambu bya Iran. Iran ivuga ko izasubiza kuri kino gikorwa cya Leta zimwe za Amerika, kandi umunsi abikoze ngo Amerika izicuza impamvu yatindiganije kuvanamo izangabo zabo ngo zitahe byihuse. Nisubanye n'amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi ku ya mbere yavuze ko Tehran yahatiye abanzi bayo kugira ibiganiro byihuse. Ati nta numwe watekerezaga ko Iran yakwirinda muri ubu buryo Amerika hamwe n'ubutegetsi bw'abazioniste bayiherekeje bifuzaga kuturimbura, ariko basanze bidakunda. Babonye ko ibyo bakora mu burasirazuba bw'isi mu bihugu bimwe na bimwe no majyaruguru kuri Iran bidakunda. Bifuza ko tubapfukamira, ariko ntabwo byashoboka. Amaherezo ahubwo turahatira umwanzi kujya ku biganiro. Perezida wa Amerika yanditse amagambo abiri mu ntangiriro z'intambara ngo tugomba kuzamanika amaboko cyangwa se bakaturimbura nta mananiza. Ibyo ariko ntabwo byigeze bibaho, kandi ubu ngubu biragaragara ko umwanzi ari kubikora. Ahubwo mu minsi igeze kuri 20 yonyine imishyirano bari kuyisa buri munsi, kandi muri diplomasi igihugu cya Iran cyagaragaje ko kizi neza uburyo bwo kurengera uburenganzira bwacyo. Nanjye numvise ibi bivugwa n'abayobozi batandukanye muri aya magambo nyayo. Twatsinze intambara ndetse n'ubanyi n'amahanga ngo twaratsinze. Ariko se mwari mwabona iki? Bwana Abbas Araghchi, abakoresha iranzira yo mu burasirazuba hagati bavuga ko Iran yashyizeho umurongo mushya ngenderwaho, kandi Iran yagaragaje neza ko ubushobozi bwayo ari ntakumirwa, kandi ari ubushobozi buhambaye, kandi ari ubushobozi bw'imbaraga ku rwego rudasanzwe budagomba gusubizwa inyuma n'uwo ari we wese. Ibi ngibi byongera kwemerera ubushobozi Iran ikoresha mu kugenzura inzira gukomeza kubaho n'ubwo Leta zimwe za Amerika ngiba yazanye iterabwoba. Ariko se barazanye iterabwoba n'abasirikari babo bakuru bari kugaragaza neza ko urugamba rwabananiye. Bati Donald Trump twahunze ko ibintu bimeze nabi. Namwe majenerali ba Leta zimwe za Amerika bagaragaza ko urugamba muri Asaza bwo hagati ari urugamba rwanze rwananiranye burundu. Leta zimwe za Amerika ngo zishobora kuba zireba ibintu biteye ubwoba bya gisirikare mu Hormuz, nk'uko raporo ya NBC News bivuga. Abayobozi ba gisirikare ba Amerika baburiye Perezida Donald Trump ko kugerageza gufata ubuyobozi bw'inzira ya Hormuz bishobora kuba imirwano miremire ihenze cyane kandi yica abantu benshi, ngo nta nyungu bashobora kuzakuramo, kandi nta n'icyizere afite cyo kuzayitsinda. Intambara kujya gufata Hormuz bivuga ko abayobozi ba Amerika bemeza ko Iran yimuriye intego yayo kuri Hormuz, ikaba ari imwe mu ngingo zikomeye cyane ku isi zibangamira ingufu mu mirwano. Ibi kandi bije nyuma y'uko Iran yanze kenshi
ibirego bivuga ko ishaka ngo kujya ku ntwaro za kirimbuzi, igashimangira ko ahubwo icyo bashyize imbere ari iterambere rirambye ryabo, naho leta zimwe za Amerika zishaka ngo akamunani kuri Iran. Amakuru amwe agashimangira cyane cyane ko avuga ko Amerika yatekereje kugaba igitero cyo gufata inzira y'amazi ikomeye, ngo yatumye abantu batekereza ku ngaruka ziterwa n'igitutu cya Washington, kandi mu gihe Iran ifata icyemezo kidasanzwe cyari icyemezo yo gufata Hormuz. Ubundi leta zimwe za Amerika zibona neza ngo Iran yari igiye kuba super power muri byose, mu mbaraga za kirimbuzi, mu bijyanye n'ubushobozi bwa gisirikari, ariko no mu bijyanye no kubona imari nyinshi, kuko ngo bigaragara neza cyane ko Hormuz hagombaga kuva imbaraga za gisirikari hakanava ariko umutungo mwinshi winjira ku mufuko wa Iran, bitewe n'iki? Bitewe no gusoresha amata anyura muri aramuhora. Leta zimwe za Amerika zitegura igitero cyo kujya gufata umuhora kugira ngo umuhora babohoje leta Iran bajye bawusoresha. Iran iti barababeshye, twapfa tugashira aho kugira ngo muze mugenzi w'umura wa Hormuz tukiriho mutwungukemo, ntabwo bizakunda. Iran irakameza ivuga ko bitazigera bikunda ko leta zimwe za Amerika ibona ubugenzuzi kuri HDMZ bene ako kageni, buryo badashobora kuzagira ubushobozi buhambaye bwo gukorana imbaraga ziremereye kugira ngo bagenzure kara gace, aho Iran yavuze ko bidakunda ko aka gace kagenzurwa na leta zimwe za Amerika, ahubwo ko intambara yaba kandi ka intambara mbi, kandi Amerika ikazicuza impamvu yagiye kurwana muri kara karere. None batangiye ubwa Donald Trump batariko rero bizaba bibi cyane mu gihe dukomeje kuba muri kara karere kandi Iran itazigera yemera gutakaza imbaraga zayo. Ubisa naho intambara ari Hormuz cyangwa se intambara byose kureba Hormuz nubwo leta zimwe za Amerika nyine byanze. Katwigire ku gihugu cy'Uburusiya, nacyo nago muri iyi minsi cyoroheye abanywanyi b'Abanyamerika aribo Ukraine, kuko bari guhura n'uva gusenya. Bwana Donald Trump azi neza ko Vladimir Putin yanze guca bugufi, ndetse Ukraine yo iri kuvuga ngo Uburusiya bwakomeje ahubwo imbaraga zabwo za gisirikare no gushaka kwivugana abaturage benshi ba Ukraine, utavanyemo n'abayobozi ba Ukraine barimo na Volodymyr Zelensky. Kubw'ibyo ngo afite ubwoba, nyamara Vladimir Vladimirovich Putin we ashimangira cyane ko bayibona neza ko intambara Zelensky ari gatumwa atari ye nawe ubwe, ariko ngo Uburusiya bwiteguye kurwana. Ati ibiganiro by'uyu munsi twagiranye ni ibiganiro bikomeye cyane, kandi tugomba kwitegura neza intambara kugira ngo turinde inyungu z'ingenzi z'igihugu cyacu n'umutekano mu karere kose ka Asia na Pacifique, ndetse yewe no kunoza cyane ubushobozi bw'imikorere yacu. Bityo rero igice cy'igisirikare cy'Uburusiya kirimo icyerekezo cya gisirikare cyangwa se ibikorwa bidasanzwe. Iki gikorwa kigomba kurangizwa mu gihe hafatwa neza ubunararibonye bufatika bweruye mu bikorwa bijyanye n'igisirikari birimo gukorwa. Njye n'umuyobozi w'ingabo twamaze kuganira kuri ibi bibazo mu buryo burambuye ubwo twari tugiye gusura buriya bwato bwacu bukomeye. Rero mwavuze by'umwihariko ibikorwa by'intambara by'intwari by'ingabo zirwanira mu mazi Pacific Fleet Marines Brigade y'I192, bikaba ari ishami rya 10 rishinzwe abasirikari barwanira mu mazi. Ndagashaka gushimangira ko nta butumwa bw'intambara na bukeya ingabo za Pacific Fleet Marines zidashobora guhangana nabwo. Biteguye byuzuye kandi bashobora guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose bashobora guhura nacyo mu bijyanye n'amazi. Rero aba bagabo n'abagore bakora nk'intwari, ubuhanga nyakuri ndetse n'imbaraga, byongeye kandi ubwikorezi bw'ingabo zacu buri kumwe kugenda neza. Biragaragara neza ibyo dushoboye, ari hose dushobora gufata icyemezo gikomeye cyane kandi icy'ingenzi cyane kurusha ibindi. Turebye uko ibintu bimeze mu karere umuyobozi w'ingabo amaze gutangaza, turimo kubona amahirwe yo kwiyongera kw'amakimbirane hano, cyabaje ni iterambere riteye impungenge cyane. Utani irimo kwinjira buhoro buhoro muri aka gace, kandi imbuga nshya za politiki za gisirikari zirimo gushingwa imbere yacu. Gute twakwemera ubu hari ugushyirwaho uburyo bushya ngo bw'intwaro kandi buteganijwe koherezwa hano? Ivyo bikaba biteje akaga gakomeye ku gihugu cyacu kandi ku bindi bifitanye isano natwe, naho tugomba kubyitaho. Mwuka mubi kwiyongera cyane mu gace ko hagati ka Arctique nk'uko twabivuze, cyane ku bijyanye no komeza gukoresha inzira mu majyaruguru y'inyanja. Ubwo Uburusiya bwahoranye kara gace kandi tukaba tukibugashyigikiye, dukomeje gushyigikira no kwemeza ko twiteguye byuzuye ubufatanye mpuzamahanga no gukoresha inyungu nyinshi
z'amajyaruguru ku nyungu rusange za buri wese harimo na Pologne. Rumvikana ko ibi byose biri mu rwego rw'umutekano n'amategeko mpuzamahanga agenga inyanja, kandi leta zishishikajwe by'ukuri no gukorana natwe. Ubu ziragaragaza urwego runini rw'ubwitange bw'inshuti zacu za hafi nk'Ubushinwa, Ubuhinde n'ibindi bihugu. Ubu barimo kuganira natwe ku bijyanye n'ibibazo, kandi nta gushidikanya ko tuzakira tugashishikariza ubufatanye hagati yacu n'inshuti zacu ndetse n'ibihugu byose byiteguye. Ndifuza kugira uruhare rugaragara muri aya masezerano dutanga tugamije kwagura umuyoboro wacu w'itumanaho ku isi yose. Tumaze kugaragaza ko ibintu mu karere ka Asia Pacifique birimo kugorana. Mu by'ukuri rero hari ibibazo byinshi cyane bigomba gukemurwa. Ndagira ngo mbabwire ko twifuza cyane gusobanukirwa neza icyo umuturanyi wacu w'Ubuyapani yafashe, nk'uko byavuzwe muri raporo. Igihugu gikoresha ibyabaye muri Ukraine nk'urwitwazo rworoshye kandi kitagerageje gusuzuma impamvu z'intandaro y'ayo makimbirane, kigafatira umutungo w'Uburusiya. Ibi ngibi bigomba gusubirwaho burundu. Byongeye kandi, ku nshuro ya mbere mu nyandiko zacu zose zemewe n'amategeko ya gisirikare, igihugu cy'Ubuyapani cyashyize ku mugaragaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'isoko nyamukuru y'ibibazo bikomeye by'umutekano. Ndagira ngo mbabwire ko nta kibazo na kimwe duteza ku gihugu cy'Ubuyapani. Nta na gato dufite uburenganzira bwo kubarega cyangwa se gufatira imitungo yabo. Ariko Abayapani bakomeje guha akato igihugu cyacu no gushyigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi, ndavuga ku kibazo kitoroshye kimaze igihe kirekire kirebana n'ibirwa bya Kuril. Ibi byemezwa neza ku nyandiko mpuzamahanga nk'impamo kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Nyamara no muri uru rwego Uburusiya bukomeje kwitegura gushaka ibisubizo byemewe n'ibihugu zombi binyuze mu gusinya amasezerano y'amahoro arambye n'Ubuyapani. Ndabibutsa ko mu myaka ya za 50 hagati Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zasinye itangazo rihura n'Ubuyapani ryatanze inzira y'amasezerano y'amahoro. Ubuyapani nabwo bwasinye iyo nyandiko, ariko nyuma bahitamo kuva mu masezerano yabo. Nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zigenzwe kuriya, leta nshya y'Uburusiya yaje kwemera icyifuzo cya guverinoma y'Ubuyapani maze ifata icyemezo cyo gusubukura. Kandi ngomba gushimangira icyifuzo cy'uruhande rw'Ubuyapani. Ikiganiro ku gushaka inzira zo kugera ku muhango w'amahoro ni ingenzi, kandi bizabanje gufatwamo umwanzuro, kandi byemejwe ko uyu mushinga wose ushingiye ku itangazo rimwe narangije kugaragaza. Yego, ndashaka gufata uyu mwanya nemeza ko muri iki gihe cyariye twakomeje umubano mwiza w'ingirakamaro n'abayobozi benshi bakomeye bo mu Buyapani, cyane cyane barimo Minisitiri w'Intebe Shinzo ubwe washyize imbaraga nyinshi mu guhuza ibihugu by'Ubuyapani n'Uburusiya no gukorana umwete kugira ngo duhuze ibitekerezo byacu by'ingenzi. Ariko ikibabaje nuko ubu tubona impinduka zikomeye mu byo bari bashinzwe, kandi ngomba gushimangira impinduka zitunguranye zikomeje kwigaragaza muri kano karere. Vladimir Putin aragaragaza neza cyane ko ishobora kuzana intambara, birimwo abanyamahanga b'i Burayi na Amerika, ariko ngo n'Abayapani. Ariko ngo Uburusiya ikintu cyonyine bushobora gukora ngo ni ukwitegura urugamba, kandi bariteguye, they are ready. Biteguye kurwana ku rwego ruremereye n'uwo ari we wese wabazana n'umutekano muke. Dukomeje kubivugwa rero, ntabwo ari ibyo gusa. Odessa yahindutse urubuga rw'intambara ku rwego rudasanzwe. Donbass barimo kuyiribata, ndetse abafasha ba Ukraine bari guhura n'izago biremereye cyane, ku buryo nabwo batangiye kuvuga ati ibi ni ibiki? Ibisasu bimeze gutya bijya bibaho? Ese koko birashoboka ko twakubitwa bene aka kageni ngo tugufashe igihugu ngo ni Ukraine? Batangiye gusa naho batangire kwivamo, ndetse bamwe bafite ubwoba bw'ishobora kuba Uburusiya buvuga ko bwagabye ibindi bitero mu ijoro rimwe byibasiriye umuyoboro w'ibikoresho bya gisirikare bya Ukraine, cyane cyane umuyoboro wibasiriwe ni ibikorwa remezo by'icyambu cya Odessa. Nk'uko Minisitiri w'Ingabo yabitangaje w'Uburusiya, intwaro zo mu kirere zirasa neza, hakiri indege za pilote zirasa kure, zagabwe nk'igitero ku biko bw'ikomoka kuri petrole ku cyambu cya Odessa. Moscow ikavuga ko zatangaga essence ku ngabo za Ukraine ziri ku rugamba. Imirwano iheruka ibaye mu gihe Uburusiya bukomeje ibikorwa byabwo byo kurwanya ibyambu za Ukraine, ibigo binyuzwa ibikoresho
ndetse n'ibikorerwa remezo by'amazi ndetse n'umutungo kamere wa Ukraine. Ibyo Kremlin ivuga ko ari ingenzi mu gukomeza ibikorwa bya gisirikare bya Ukraine ku rugamba. Ibyo byose ari kubyibasira. Moscow ivuga kandi ko ibitero byayo byasenye burundu izindi nyubako 3 za gisirikare za Ukraine, ibirindiro by'ingabo 33 ndetse n'inzira zitandukanye i Donbass, aho Ukraine yari iringiye ko izo nzira cyangwa se ibyo bikoresho byazafasha kubona imbaraga zo kuganira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndi makuru akavuga yuko nanone hari ingabo zijya kwijana n'enye zishwe mu gihe hari uburinzi bw'ikirere none bwinshi bwaturikijwe mu turere two hafi aho ngaho turimo Berefeka ndetse n'agace ka Kharkiv. Ikigo cy'ingabo zitagira abapilote za Ukraine kizana n'icyenda nacyo cyahuye n'ibyago biremereye hafi muri Sunemi. Mu gikorwa kandi raporo nshya ya New York Times ivuga ko Ubwongereza burimo gushaka gufungura uburyo bushya bwo gutumanaho n'abayobozi bakuru ba gisirikare b'Uburusiya kugira ngo hagarike impungenge zikomeye cyane kuri Ukraine, kuko ngo bigaragara neza cyane ko n'Abongereza bari guhombera muri kino gikorwa. Paul ivuga ko impungenge zarushaho kwiyongera nyuma y'impanuka cyangwa se igitero kiremereye cyabaye ku rwego rudasanzwe ndetse n'ubwato bwinshi bwa gisirikari ngo buri mu mazi yegereye Uburusiya bukaba butangiye kugira impungenge ko Uburusiya bushobora kuzapanura intambara ku buryo bweruye, maze ibihugu bikisanga mu byago bidasanzwe birimo nyine ibihugu by'i Burayi nabyo byakisanga muri iyi ntambara hagati yabo n'igihugu cya Russia, nkaho byaba bidahagije ko Uburusiya burwana na Ukraine, kuko Uburusiya bwarangije kugaragaza neza cyane ko iyi ntambara bazi neza ko atari ya Ukraine, bazi ko bahanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo, biyemeje gutera ingabo mu bitugu igihugu cya Ukraine mu ntambara, kandi ibi bikaba byazanira gusa akaga gakomeye buri muntu wese uri muri Burasirazuba bwo hagati, ariko atari muri Burasirazuba bwo hagati gusa, no ku isi yose muri rusange, no mu Burayi hose ndetse no mu majyepfo y'isi hose akaba hagerayo ingaruka z'iyi ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa naho zisa nk'izihuze muri kino gihe, kuko bahugiye mu Burasirazuba bwo hagati bahangana na leta ya Iran, mu gihe ariko Ukraine ngari bakeneye cyane, kuko ngo kuri ubu ngubu idafite n'uburinzi bw'ikirere buhagije. Uburinzi bw'ikirere ushobora kubafasha guhangana n'ibyago byinshi bituruka kuri za misile zitandukanye z'Abarusiya, ndetse ngo na Northern Korea ya ruguru itanga umusada kuri Russia, maze misile za Korea ya ruguru zikifashwa cyane kugira ngo imbere ku rugamba. Ibyongera kwerekana neza cyane ko ubu ngubu tuvugana igihugu cya Ukraine kitafite aho kigomba kwerekeza cyangwa se kidafite uburyo kigomba kwitwara muri kino gihe ibitero biremereye byibasira iki gihugu amajyana amaza buri mwanya buri segonda. Ari naho bavuga yuko ngo igihugu cya Ukraine cyatangiye no gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko basi nimba badashobora kubahereza uburinzi bw'ikirere by'ako kanya byihuse, babaha uburenganzira bakikorera misile za Patriot, kuvuga ngo uburinzi bw'ikirere bakabukorera mu gihugu cya Ukraine ubwaho. Ni mu gihe Uburusiya bwo bwarangije kunoza za misile zikomeye cyane ebyiri, ariko ngo noneho bemereye igihugu cya Korea ya ruguru kuza kugerageza intwaro zabo muri iyi ntambara, arizo misile Hwasong zikoreshwa cyane cyane zaswe muri Ukraine, kandi ngo izo misile nazo ni unstoppable, ni misile zidapfa guhagarika ku buryo bworoshye, nubwo n'ubundi uburinzi bwa Ukraine buri kudegadega ari na bukeya binajyanye n'iterabwoba bagomba guhangana naryo. Ibyo bikongera nanone ngo igihombo gikomeye cyane ku ngabo za Ukraine. Menyekane ngo mbese turaza kwitwara dute, biraza kugenda gute, biraza kurangira bite, bikakomeza kuba na ikibazo iki gihugu cya Ukraine muri rusange n'Abarusiya bakaba mu byago. Kugeza amagingwa ya haracyari kwibazwa n'iki Ukraine iraza gukora itakoze, ni gute iraza kwitwara ititwaye kugira ngo yagarare neza imbere y'ibisasu by'igihugu cy'Uburusiya, mu gihe bivuga ko banatangiye guhisha imibare y'ibyangirijwe muri runo rugamba biturutse ku bitero byatewe n'Abarusiya, kugira ngo bataza kugaragara ko basebye ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi bari baravuze ko bafite uburinzi bw'ikirere bw'Abanyamerika bukomeye, bafite ibikoresho bihambaye, bashobora guca intege igihugu cy'Uburusiya kugeza ku rwego mbese habaho uburyo bwo kwitegura n'intambara yagera muri Moscow. Bari batangiye kwigaragaza, ariko ngo uhigimye nabo bavuze Uburusiya bwarahigimye igihe bwumvaga ngo Ukraine igiye gukoresha imbaraga za rutura, maze bajegeje intebe ya Bwana Vladimir Putin. Buti reka tuzatureba none dore aho bigeze, dutegereze iki mu minsi iri imbere. Ibitero birenze ibiriho uyu munsi, ibikorwa birenze ibiriho uyu munsi, nizo reka nkwifuza kugira ibyiza. Komeza kubana natwe buri saha buri gihe, amakuru yose tuba twaguteguriye, ujye ukomeza kubana natwe. Amahoro.